Өтө күнен күні дағаттар, бүгін бұл мен Мехика Коракка антропология музейгар Америка континена хайдах олықсуй бутун, хайдах кехилемметин біләри кәлім, оны мен кітті тәңі верітеғын. Hola, soy César, guía del Museo de Antropología de la Ciudad de México. Les voy a explicar sobre el poblamiento de América. Las primeras migraciones provenían de la región de Siberia, más específicamente de la región de Lena y Amur. Y esas migraciones tomaron esta ruta. Cruzaron por el estrecho de Bering, que en ese momento estaba congelado, hace 30,000 años, y entraron hacia el continente americano en distintos grupos, llegando hasta la región de la Patagonia. Жа кыржык тағаны кырақсабиллах кәпсән болла, онон бу биһиги сахалар, уанна Америка континенtin бастакы олохтоохторо, олохтағаны бир өбүгөлердәх, бир сирттен келбит болохпутун сөп, ол туһунан өсө дағаны элбәгы истияхатын билехетін бағарар боллахытна, меха подпискаланың, уанна кырсахаден.